إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأربعين النووية حديث فلتوغ شرحة كتيرين ميري ألونمي بدل كل 11 ونا حديث آگے ميري گرمي دروس بناء فهمي حديث فلوغ مياگن موضوع کی شاكو فده فدا كنكمون كبابون ألون حديث دنوال دينا عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. من حديث فلوك معنى كي من الله إدبفاكدن رسول الذي علي قفانوك داركدن أبو محمد الحسن قفانوك كبان أريبابكن به එකදේ ගෆානකි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සිබ්ත එබයි කාෆ දරිකදුම් අදී එකදේ ෆානුගේ ඉප්පුළුගේ හමජහන් කමුගවා රයිහානා එකදේ ගෆාන විදාලේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුම් කිමන් කදේ ගෆානු දස් කුරබා ෆාවේ ඉතුරු එකදේ ගෆාන හදීස් කුරබියේ कंकमुगा तिबाय शक्वा कंतत दोको तिबाय शक्कु नुआ कंकमुगा हिफाशत ऐ दा मा यारीबुका इला मा ला यारीबुका मिरेगे हदीस उड़गे मी बसकोला की मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामिउल कलिम के तेरे ही मैंने बसफुले जवामिउल कलिम की मधु लफ्ज़ तकेगा फुम मान तक एतके मान एकुदेविगिंबा फुरियम बसफुल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बिफावा दूफसया का फसाहत तरीकम के तरह हिमने अदे कदे के फानो के मुअज्जा तो तरह हिमने कमे मी मधु इबारत का को कम कोएगा एता बाबरो इबरत तक एता बाबरो फिदाउ तक एता बाबरो हुकुम फुर तक हिमने कलिमत के कलिफाना दे बिफामो एगो तुम अडोसा अमी मधु कलिमा कोड़ो ऐ दा मा यारीबुका इला मा ला यारीबुका नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्परनी कंकमुगे तिबाया शक्कुआ कंतत दूकोल्ला शक्कु नोआ कंकमुगा हिफाउशिकले अरुण यह हदीस के कलिमत का आदि हदीस फुलुगे माने बलानुगे कुरिम बलालानी मी हदीस के राविया की कोम बेकदतो मी हदीस के राविया की अब्दुल मनाफ के दरिकलुम हाशिम के दरिकलुम कीते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफा फुलो अब्दुल मुत्तलिब के दरिकलुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़बेबे फुलो अबू तालिब के दरिकलुम इस्लामी उम्मत के हतरवन खलीफा अली रदियल्लाहु अन्हु के दोषी दरिकलुम अल हसन मी हदीस फुलो الإمام النووي جنّم ودالو فاميواني أي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم के سبت की अरबी बाहुगा खाफ दरिंगे तेरें आंगें दरिंगे दरिन्ना देवे नमे मीहें के दरिंगे तेरे का मित्र आंगें दरिन्ना फिरें दरिं एक तेरें आंगें दरिए के दरिए नो तो आंगें दरिफुल के फरातुन दिबे काफ दरिफुला अरबी बाहुगा मिक्केने सिब्ते फिरियन दरिफुल के फरातुन दिबे दरिफुल नो तो फिरियन दरिफुल के फरातुन दिबे काफ दरिफुला मिक्केने हफीदे हम मसिब्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इमाम नववी रहमहुल्लाह मनी अल हसन
nisbe kurawafa adi efago wa raihanatihi adi kadege faanuge raihana bis raihana ki mirwas dua arabiga terega mashhur malakat kiyana ei efada nandabai bani Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mikafa tarika dunge maqama sharafa Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasana ve lobi kurabane bodukam bayan ko dunge goto Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kafa tarika gotare al hasanna al husain ge wahaka alon barak gina naduham mi hadis fulu riwa kuraban bani Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kafa tarika dun al hasan radiyallahu anhuma Al-Hasan bunave gotuga tarikh al-ilmi bayan koroba gotuga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sifa fulu bes khuluqu ke sifa fulu ei bearful ufedifa gotu sifa fulu vattar wegen be barak boda Nabi sallallahu alaihi wasallam adi Nabi sallallahu alaihi wasallam nuhanu lobi korbi te darikalum ei al-Hasan al-Husain naki adi al-Hasan ke falu ke man kama be gotum riwa wegen asave ekadege faana ki ei sayyide kamga sayyide alon menna zamanu sunge bakiyamo bay sayyidu be kange wa khasa ko sufi asar to ke teren sayyidu ge wa ka ekamko mitaga menani araboge lugawi maana ga sayyide ke mikiyani ihtiram dibge ba qawm ge bodunna leader unna emiyege kibaga unna hulum verikama दुर्विस्ने कमा मिकंतत मैं सिफत कट्टगा मैं पेगेमा आदि एमिये के बस मिस्तकुम गबुल कुराफदा मिस्तकुन्ना नोत गावमो के बोडुन्ना सय्यिदुन्ने मिकियने आरे बहुगा एगोतुम अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु के आरे हन रिवावे गेमवे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे भी अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहल अल जन्नति हसन के फाना हुसैन के फाना की सुवरोगे के जुआनोंगे दे सय्यिदुन्ने दे इस बेकदुन्ने नोता दे लीडरुन्ने नोता सुवरोगे के जुआनोगे वेरिन्ने दे बेकदुन्ना की तबे तखु मालूम में बरगिने नडवाम सुवरोगे बदवेले कमुगे उफावेरे कमुगे खबर दे बिगेंबा दिहा अस्हाब बेकदुंगे वहां का मालूम में ना बर गिना नडुवे सुवरो के बाद वेने कम के खबर दुनिया का तिब्बाने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफा दिया बेकदुम अदि अशरतुल मुबश्शिरीन बिल जन्नत फदन ए बेकदुम लक़ब दे लेकिन बे एक हदीस फुलगा ए बेकदुम के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दफा फातिमा अदि नूनस बे बेकदुम सुवरो के वंत बेरे कमगा एकले फनवनी बे हालत होगा बयान को दफा एक तेरे मी हदीस में संगीत हसन हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा के मैका अदि दे बेकदुन की स्वर्ग वंत वेरिंगे तेरे का बस मैं बेकेबा दे बेकदुन का कमेकस हसन रदियल्लाहु अन्हु के मैकम के तेरे रिवा बेकेबा एम बस फुल गावे अबू बकरा रदियल्लाहु अन्हु के रिवा बेकेबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुएगा मीस्तवंगे तेरे मस्जिद नबवी के मिंबर अंगरा वडा गन्ने हिंदुगा हसन तोपुल हसन के फान एकुगा वडा नबी अदे कदे फान के आरे होगा बेंदो मफोगा मिस्तकुना मुखातब करवा हदीस करबे इब्नी हादा सय्यिदुन तिमन कदे के फान के मैं तोपुल दरकलुना की मी सय्यिद के वलअल अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन मिनल मुस्लिमीन अदि मुस्लिमों के दे जमात के दे मेदुगा उफेदिफा वन तनावस कमा दे बसुम मी कदे के फानो के अपोलो के मच्चा सुलह को दे फुमा तिमन कदे फानो उम्मीद को रवन सुलह वेगन दाउटे नबी ताखुम मी हदीस फुला की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुबुव्वत के दलील तो तेरे हिमेने कमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी कमुगे तेदु कमुगे अलामत हेक्के एनी मी तोपुडु दरिकलुम हसन के फानो ना मुस्तकबल का मेदवेरे वाने कमे के खबर करे फन दे यादी एकम मनी फदा कुरिमत एफा ए उस्मान रदियल्लाहु अन्हु मुस्लिमों के तिमना खलीफा पातु के वेगन दिउमा फहुगा उम्मत के तेरेगा बारा बोड़े की फितनत के
dia khawarijunna mu'tazilana shi'ina bifada sunnah jamaatu ge aqida khilafu sunnah jamaata khilaf eta firqata ke eta jamaata ke misto ke batu ga hamanu jo mufaddamun to maalumat fatrum dia ehindu sham karanga oy verikam muawiya radiyallahu anhu ge daruga oy verikama efoga khalifa ya nara wada nabi ali radiyallahu anhu ge verikam ei Madina ya Iraq Hijaz karaga verikam ademadu ga mutana su kame kolun taken hingamun dia min kolun tak nimigen diye Hasan radiyallahu anhu ge Visnun tunu kama hum verikama ekalege fan ge goddu kore fungertere ehni Ali radiyallahu anhu sama nutanas kam ge duaswaruga shahid wegen diye ye fauga den Ali ge fana fauga khilafata khalifa kama hawalu wegen diye libi wada gati Hasan radiyallahu anhu maya Hasan ge fana Muawiyah ge fana demeduga wah ka dekevi sulha vevi mistakunge leo haruma mistakunge habbuta gellegen diuma ummatuga maasum eta bayaku fitunaga jomun salame kurefu mattaka Hasan radiyallahu anhu e fituna nati kollemu gotum Muawiyah ge fana verikam du kollaba ekalege fana verikam tanazul wadagenda ehmima nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devi kanta halat ummata medure gendiya Hasan radiyallahu anhu ge akulu ge matiga muslimun ge mide jamaatu ge nutanawaskan sulha verikam badal gendiya adi nunas wes nabiyya sallallahu alaihi wasallam al hasanna al husainna dobi kurava edebe kadun deke lobe odgan madagannawa kam geta baur basfurta ke bori en namaste ngalonama wagutu ke satikam hore gotum jihilani mi hadis ke sharh hai mi hadis ulga mewani da ma yuribuka ila ma la yuribuka dobe takum mi emme furtama me kalima da araboga da mi kalima ge maana ki utruk dukal dash durge divasha emme mitaga nabiy sallallahu alaihi wasallam kamakun duruhedoma ekkebawuma nota dukolluma mi amaru korabani mi den jegen meti ma yaribuka adi yuribuka mi degotavves kyun jaiz wegen ma kamal lugha bawge hadere deke dafa mitaga mi ar-riba nota yaribuka mi kalima ge maane ki ei shakuma ekamaka ameduga yagin nuwa ekamaka ameduga hingama nuje ekamaki konkal kamikkan timaya safu nuwa kantatta ei riba ki timaya ega hamajawa nulibe tive shakku fedigenda kantatta mi ribatun mi kalima mi managa Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala ge basurto ga waridge ngaswabe Baqara suratu ge devana ayatuga ei alif lam mim dhalikal kitab ei fote لا ريب فيه افتوغا بس ريب شك نوا لا ريب شك نوا ريب की शक है افتوغا بس شك में بس قياده فاطمه خلاف نوا فته لا ريب فيه افتوغا بس قال خلاف نوا هدى للمتقين فتكين تقوى بينهم هدايتك ان بما دبتهم من حديث لغا موا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تبايا شكوا كم تتدوكو تبايا شكوا نوا كم تتوغا حفاظه بسول گمانے کی بھائی ایک اما کی نگلو ہیو کمک کم تبایا شکوا کم کم نوتا ایک اما کی گوس نوربل کمک کم تبایا شکوا کم کم نوتا ایک اما کی حلال کمک تو تبایا شکوا کم کم نوتا ایک اما کی حرام کمک تو تبایا شکوا کم کم نفدا ہریان شکو تک گواہ کم یننی کرین دن فدان می حدیث ولکی جوامع الكلم کے ترنگ ہی میں نے حدیث ولکی ای عبادت کو مدکم کرنے سے کہ معنی ہے احکام تفہوم گینا کلمہ تک میں مدو کلمہ تکم اتبارک فلاول تک دلیل تک لبگن دیبا ایگو تو لبے تکم می عبادت کی بس شرعی قواعد تو ترنگ ہی میں نے قواعد من قواعد اننی شرعی قواعد تو ترنگ بڑو قواعد قواعد کلیہ
أي اليقين لا يزول بالشك يقين كما يكون ثابت وفاوا كما شك के सबब उबिगे नोता बातिल के नुदा हुट्टे मी कायदा के दशम अन्ना फरवी कायदा मी अदबतखुम मी हदीसुल के माना मेरे अरम बिदन्ना हदीसुल के माना सहाफा के दाने मी के कुरी के फिदा वलेगा बयान को देउन हदीसकुम ऐ इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन हम कशवरुम हलाल का तत्तबनी बयान वेगन्ने अदि हराम का तत्तबसनी बयान वेगन्ने व बैनहुमा मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्न कसीरुम मिनन नास अदि एदलतुगा बे मीसरु के तेरे बार गिला बयान कम के हुकुम तनेगे मुश्तबिहात तके ओडुंगा राफद एग्बेम राफद कंत तके हलाल हराम बाकी कुरम वरगिना बेक देन गन्न मुदगु कम कमस वाने अबे देनुगा कांडले के फालुगा हराम एकमका में हराम कमा में दुगा मिस्तम में दुगा देबसु में नूफे देफदा कुराना सुन्नतुगा सरीहा नसुगा एगा देवेना गोते नहीं हराम का मिसाल का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गस्तुगा हक्के नति मासूम मियो मेरो मना को रब्बा में फदे बागरा भी मना को रब्बा फजिने को मना को रब्बा फाहिश अमल तक मामा जुमला बते का मना को रब्बा फदे हलाल तक हलाल ही और अंगल तक हुद्द को रब्बा हमें फदे दीनों के रुकुन तक मिकन का मकी आलन में न कुरंग मोरी फर्ज और कन तक मिकन का में दिस खिलाफ शक के मुंह देने का एकम को हम मिसम में दुका मी हलाल तो हराम तो न त मी फर्ज तो वाजिब तो न त मकरूह कम तो न त हराम कम तो खिलाफ फदे न त मिस्तकुन एगे मालूमात तो अमिल देने गन्ना नेगे फदा कंकं दीन के तेरेंगे बोरे हम इमाम हदीस होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत बयान को देवनी फमनि तक शुबहत कर रकात रे दुरुह दे जमीया फकद इस्तबरा लिदीनिहि व इर्दिहि मिया के दीना एनगे इर्द एनगे अमिंद नफ्स रकात रे कन दिबिगनजे एनगे नफ्सु के रकात रे कन एन दिबिगनदे शकुआ फदकं कम एतिबा वजनम वमन बका फिल शुबहात बका फिल हराम अदि शुबहतकुगा जय जमिया एना हराम कम तत्तोगा जय जकं कशवरे एगे मिसाल रसदन में हदीसुलगा बयान को देवनी है मीहके बिमेके कैरिंग दानु माने मी हुई हम बकरे तक गया मोले मीगे मिसाल अने मिया के दादा अने मिया के बिमा कैरिगा बकरे तन गोया के मोले कम गवाना ए तकते को अने मिया के दानु हला कुल्ला फानते में मियास मिस्तकों के मुदला दुरुमा अन एना के बकरे तर रकाते रे कमा को गेंगुले में मिस्तकों के दानु तक दुरुए रकाते रे कम का बयान को दने ए मी शुबहतकों के किबाओं के मिसाल मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्तकों ने बयान को देवा फागो तक मीरे के हदीस उलगस बिवनी हमें शुबहतकों दुरुए रकाते रे मट्ट का आलम में फियाल बयान को देवा ऐ तिबाय शक्को फेदे कंकन दूको शक्के नुआ कंकम गा तिबा हिफाशे कुरिन देने फदे इबादत का अड़कम गया अति मुआमले अड़न में कुरा हुरिया तसर्रुफात गस में कायदा में को ताई हिंगा मुंदाने एके तेरे का बदमाई का बैंक इल्मरे गिन्नवा मिसाल का मिया को बड़कम गस एना साफ्ता रुमफा होगा एना नमादंगेरी एकमट नमाद मुट्टन त नमाद निमुनु फंगने शक्कु मिवने वुदू करे कमामेदु हमें जे अनवरिंग निदालवनी एने यकीन में सेने कशवरगे एंगे एना बड़कम दिया का एने शक्कु में वुदू करन कमामेदु हमें मी कायदा आलोन में अमल करानी तिबा शक्कुआ कंत दूको तिबा यकीन कंत गई फले यकीन बाबे एने वुदू के ले फद कमेंगे एने मेदुरे जका एने शक्कु में वुदू करी कमामेदु एम वेजना में ना अदुम वुदू कोके ना मादु कोरंजे मीगे अनेक कोड़ बदालमा तो मिसाल का मिया को वुदू कोके नमाद गेरतना एने हीवनी बाय बेर वेजे एने हीवनी वुदू गेतिजे हीवनी शक्कुवनी एम वेजना मा एने यकीन कमा को एंगे एबेंगे ना वुदू कोरिका हिसाब फरेंगे ना के शक्कन एने बेलु बेन्ने ए शक्कुआ कंत दू को एने यकीन मा कंतो का हिफुमा अंगवाफन अति लोबे तको हिसाब फरेंगे दक आलों में बिस्नादन जे वर मुहिम मसदे नबे ए मी वासवास तौगा जहि जेनमा एना कोम्मे मिया कसुरी बोडु वामायक मुसीबत का मिकम वेगेंदे नबे तको एबति भी गए तो हम आलों में गतेरेगा एदं इरे वंदम वुदू करूंगा वुदू रंगला नुकुरे वेनी शक्कुवनी रंगला फेंजेवनो हिनुवनी
nangala wudu ko nimmala dembala daradi kamfatu ka fenjone hine nangala faga fenjone hine nifaden wudu kurmuga gadiyen ha veda kuramiyo aluganda sabur wadasa abeta hum ama mege haika maskurin alonda dimami miha ko bunamundiya timanna wudu kuram fatis wagutu wadefa iru araru sadi wudu nangala nukuregen fakhana ge bonna mevre shaytana ge makarwari kam mali ko ba to bod mali midannawani mi hadis fuloga ebote waram muhim fidawale ei shakkutakun ekibahuma shakkutakun duko yagi wa kamuga ifuma inshallah mi shakkutaka waswastakun durumane bain maagata hadis dannawal dena ekam ege kurin mi hadis fulam alon manna libe bay faada tawge terega ekkamaki muslimaku enage emme akamegga yagin kamuge manchagena binakuranche لبتفهم إفس كمجا شاكو كمجا حكم بنا نكورنا مثال كم أروك دم بدل نبي وضوء كرما طهارة كشاكو أمانك نبي صلى الله عليه وسلم أمة الدب إرشاد كواني مية كنامادا منر كواي بيرواين يوجنما يجي نونس نامادو دون كوراوش كم حديث كورباني أدين نو تفاهم ندوا نما دوكو نداش شاكو أجي अडुनी उन स्वस मुद्वेस में अंगमका फुरियम को यागी भी वह बेरवजका एह बेजनम ए यागीनु के मचंगे ने अमल कर नका मेहन नो भाई बेफलम बुने बति मन्ने के बहीवे भाई बेरवाय नने बेबेवन के बहीवे हम कुडकम दति की जे तिमन डॉक्टर पे से बदक में कम को अस्पताल में बाडी शक्कु के बदे बाइया का हकीकत तो कुडकम दानी सा बड बाइये जे के मुड़े में का नुए ने एम भी मशक्कु तकुन एकिबामा ama alon mage dim barwala shakku filwaduma shakwa emme akankam kun duruyeduma dim barwala member mi hadis sunan sengigende puri denne fadan kir to quran ge emme muhim we surenge baqara surat ge devana to ga mosmanta quran ki e fotaki ega shakke ni fotek kam ga bayan korwa devana me fadan puri denne hadis halal kan tattaka haram kan tattaka wani bayan kurwa fede medugawa shubuhatakun ekibawma adi e shubuhatakan ga jehid janama ena haram kan tattauga jehigen gostane kamuga niwani bayan kurwa ama yako mi hadis fuluge aliga ilmari bidaluwe furiyama gotuga haram kan tattakun ekibawe veni shakwa kan tattakun ekibawe genne مثال كم مية كا يجينا نوين كانجنا إكم مسئ رانغلو كتلا فوري تشكم إنه شكوه بيسا فرق إنه شكون دور إنه ما أولا بكين شكك के मतेगा होरेगे नालों में दीन का नहीं करे बिकम का आरायगा नेगे बुआ हम इफदें फुरी हमें एनाया कियमन गने वेली शक्कुतकुन एक्किबावे साफ को बयाबा कंततो गई फैगे एमे में हदीस उलगा वेली दामा यारीबुका इला मा ला यारीबुका तिबा शक्वा कंततो दूकला तिबा यागीम वा कंतोगा हिफा होशिकमे इब्न रजब रहिमहुल्लाह में हदीस उलगे शरह का विदालुवे व माना हदल हदीस यरजु इला अल वुकू इंद शुबहाति व इत्तिकाइहा में हदीस उलगे माने की मी हदीस के शरह बलादारुगा एगे दनी शुभहतकुन का अनानुगने हुट्टमा अदि शुभहतकुन किबाम गमचले फाइनल हलाल अल महद ला यहसद लिल मुमिन फी क़ल्बी मिनहु रिबा खंडगलिगे गे शक्कन नुआ हलाल कमेगा मुस्लिम का एना हितन बेस्ततिका में उंदबु का में नुआ यगी साफ हलाल मसले का एने के हितका मुंदबु नुआ والريب بمعنى القلق والاضطراب ريب के माने कि मिता का ला रैब गुण रैब नो तो शक की यही है ना हिंगम जो मान तो नफ्स का गणस्ते का में के बल तस्कुन इलैहि नफ्स है ना वयत्मान बिल क़ल्ब एकं कम है ना के नफ्स हमें नुजे है ना के हिंगम जो में नुदबे एकं कम है में वामा शुबहात फयहसुल बिहि लिल क़ुलूब अल क़लक वल इत्तिराब अल मूजिब लिशक है में शक्वा कंतत का है ना नारायण में ना हिंगम जो नुदबे है
ingam jom enaka hasil nuane emme lobe takum mi hadis fulu ke faida doktore ilmenen vidalwani hingam jom ede kamuga wan me shakku taka waswas takum ekiba wash ade ma fadan mi hadis ke sharaha ga ilmenen vidalwa fabe sida gandayaligen halalu kantatta timaya shakkin fegen e bos vedanati shakkin kam hiyek kam macha bina ko ekam kam duruheli vegen nuwane misalaka Allah subhanahu wa ta'ala wani ohoregen da le ekgam mauge terega suna le beenon kurun ke mana kurfa e damun masfuh figuhi hukume ehmema ekgam janavar qatilagen beenon kurun me wadangat qatlumaki tazkiya kurun emme qatilumun ega terega honna le faba huswegen dana dengati kakka emu gawe sete ke kashiga note ke hama mauga horadana komesara ka le gasaro emmema miya ka shakkone miya ko me guna vedane le haram kurwa fe bane emme matimannati nukana me kam ko enenge benge me kandelege ama shar'i halal qatlumun qatlafa wa maiba ehem bejnama ena ba shakkege macha halal veche du kon nude hala kandelege shakken nate halal kam ඒනාගේ හුරි වසවාස්තකා හැටි දූ කොල්ලයාගෙන් නුවානේ මේ හදිස් වුණගෙන් කියෙන්දනේ වසවාස්තකුන් එක්කබා ජනම එෆද කඩලගෙන් මුරි හරාම් කන්තත්ත ඒනාගේ ශක්කෙගේ සබම ශගේ හදාදුකම ශක්කු වෙගෙන් ඒනා එකකම කැරි වෙගෙන් මෙස් නුවානක මේ හදිස් වුණු එංගිගෙන්දේ ben ilmerin bidalwe al mu'minu taqi taqwa veri mu'mina ko jenama la yartah wa yatma'innu illa ila al halal al mahdud ena ge hingama nujene kadevegen halal sa bayan me saafege wa halal kankam ge macham menuwi wa amma al fajir fala tusibuhu ribatun fil haram fadlan an shubhat fajiru fasiqu Allah nahi kurabi faafata kasha munkarataka meragan namiya ena haraka maka maragata sena kamboden wanadi ko baya shubuhe shakke ba kantanda hebe madobe dekho dinuga nahi kurabi kamek kama shakwa kamek bes du kollu maki ei timage warwa verikama taqwa verikama ke terengi mene kam ekama ko mi baba waswastaka almen ekko genwa isaka kadaligen ko namadan eron ko wudu me korani den enen hama shakkuwani hiwani ena tora komme namadegga ena wudu gelde komme namadegga ena adun wudu koran danje ei aam halat ko ge shakka waswas emmema nabiya sallallahu alaihi wasallam ummatan mi irshad devani yage nuwana namad duko fada diu men nete ei mi hadis wuluge sastu maana ge terengi mene maaleki ehme malobta ko mi maswas ke kantatta meduveri vejjenama alonu dannawani ekkamaka dua kurun gina kurasha teduveri ikhlas tere kama ko shakku ke maswas takum tima duru koddevun edi dua kurasha devana kamaka kirit qur'an ke uma allah dhikrukum handuma kurun gina kurasha ei hene shakku ta gina vejjenama ege natija yaki alukama heokantattakun emiham durwegen diu alon kurin denne fada wudu nukuravigen namaz fardu alukami eleni ege wagutu nebe dani fatis namaz nama iru erima ege wagutu faatwegen di gastuga hela hore miyaku namaz nukofina mena namaz elumuge faafena ge wudu gerinde ehbima shaytana ge waswastawge natija yaki ena namaz anafa namaz furemu koro ena benu je ehenkam kamga ena tibuda gendiyo ehme ma dobete hum allah aduma kono gina kono qur'an ke on gina kono henduna habiru ge dua tak kiyo ge vannero again nukunnero kiyo me dua kiyo faafana vannero faafana nukunnero kiya dua kiyo nikam kamaki shaytana ge waswas takum salame buma oi mage bay riwayat hoga be shaytana adam ge dariya ge hita enage waswasta vaddamunde ehendo ena allah zikr kofinama e shaytana kudave ena nikameti vegen daahutte ena waswasta ka dukolla finama enage hituge macha shaytana verive ganna hutte ehme malowete akun
المري مدالوني ذكر كرمات قرآن كيوم جنا كرما إكوغا أعوذ كيوم الاستعاذة الله غزرة ركعة تريكمان إدون جنا كراش هذه خاصة وسواس ركعة ترمان إدي دعاء كراش يعني صح حديث فرطو كاسون يكم بيان كره فيكتم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كريم دماغ بكم إكذا كفام بدارنا يا رسول الله يا الله يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي شيطان أتمنى كنماذ دمنا مورسال أتمنى نماذ كقرآن كيوم عندو كنا فشيء يلبسها علي تمنى نماذ كقرآن كيوم عندو أولم أرابين نبغى شيطان أهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربي إذا أحسسته يقول تبايا وسواس تبغى قرآن كيوم عندو كسولم أراكم إحساس وانما فتعوذ بالله منه الله غزرتم شيطانا كيما ركعت من دعاء قراش ايمانك اعوذ كياش وادفل على يسارك ثلاثه ادي تباغ وايف فرات تنفارو تفض قراش تفض قرما كي لوبتا كمالون من كودجهم فدا එකම එවර දුයිකෝ වා බේරු කොල්ලු එහෙනම් තින්ෆාරු මාතෆ මෙදුමේ فدا බුනේ විදා أعوذ كيوم فوق تنفار وعطف مداش دين عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه بدارني ففعلت ذلك فأذهبه الله عني تمنى فدان يعمل كم كرم وسواس تمنى كيبان كنديلين جنجي हमें यह को लोग ताकूं शर्य इल्म होंगे नुमा इल्म के दरुस्त का हाजिर उम्म की वे वसवास ताकूं सलाम कुर्वाता अदि हम गिनान अल्लाह अलुकम करूं फरुतन अदा करूं मैं को सुन्नत का रकात रुम की वे दिमाग की बागर वसवास ताकूं सलाम वगन दाका में हम यह को मिरे के मी हदीस फुला की मी कुरिन देने फदन जवामिउल कलिम मादु बसकोलका शरुयता हुकुम फुलतकन हिमेने गंदा मैं बसफुलन ए तिबाय शक्वा कंतत दूको तिबाय यगीम वा कंतत तोगा हिफाश लोबे तखुम मी जमाना की फितनत नाम वगन वा जमा अलगन में गिनफारन अलन में काबो तकतिगा सलन मारका तेरे अलन में दीन रखा तेरे बाबर पर बोड़ा बेफार कांचन हुई मा नोता एगा नुबे माइन मुरीमा एत कुनेफा नोता गिनेरफा होरिकमा बदाफा नुके बदु कोना एगा मको अम्मा नहीं कुरबी कम का ngara ganna बीमा एगा मकी बाइंगिल मेरे बुने हुद्दे नोता मिवेने ने हुद्दे कोनी एगा मका ngara ganna बी एगा मको उम्मतो के बड़े दंड बेकल ना जमुहूर इनवरी एगा कम हराम नहीं कुरबा कम का बयान करम दाय दुगा ए फासनु जे का बड़े दिफाक तक ngaraga तो मैं के तेरेगा लवया म्यूजिका दे जिंसु मसोनी उमा अल्लाह नहीं कर वेत कम के बारा गने एवेनी मिया को हफ्ते गुणीती वे एति हुद्द उमा में दुगा शक्के मोतीती वे कम गेना अरा गन्ना का कंबड़े नो लवे तो ने नो आड़न में दीन बिना वे फावानी एकम के मचकनो आड़न में दीन बिना वे फावानी शक्कु तक ने किमा वे शरई को तुन साबित हुकुम फुरतो गाड़न में हिफुम के बच्चा इंशाअल्लाह मिसल सिला के हदीस का को पूरे में रहता उतरे रे का इस बदल को तुम को मिल गया वाकई सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका वस्सलामु अलैकुम